Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayuhan nas ittaqullah, ayuhan nas ittaqullah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyara wala hama wala safara wa firra min majdzumi kama yafirru minal asadi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sini atamata-pana Allah Ta'ala engkau pada hadir yang insyaallah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Askurukallahu resesi arajannah pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabari lalanna iyewe aswewe nafake totori mokip pun Allah Subhanahu wa Ta'ala maddapu-dapu ngari lalanna iyewe masjidta. Sekira-kira akata papolei kewajibatta idi ummah sallang oraniwi ya naritu papolei ria senge akka jumareng nenia mancajiwi pakka siwia sunnah malabbi risesena makun reye nareko ipapolei ria senge akka jumareng. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat dan taslim kita curahkan lori alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rilalanna iyewe ulangi dalam bulan Qamariyah, kita berada di dalam bulan Safar. Itu si dalam tahun Masehi kita berada di dalam bulan Agustus. Iyewe dua ulang tentu memiliki arti yang sangat besar masa riseseta idi to Indonesia. Nasabayero nareko bulan Agustus merupakan siddi ulang yang sangat penuh dengan sejarah masa riseseta idi to Indonesia. Nasaba akiro monro na merdeka negara kita yang kita cintai Indonesia. Oleh karena itu farallu kisukuru maraja lo risese arajanna Allah Ta'ala. Nasaba iyewe kamerdekaat ta'i tania makada pemberian dari negara lain. Iyewe kemerdekaan tae tania hadiah cuma-cuma. Nekia iyewe kemerdekaan negara ta adalah merupakan bukti perjuangan boleh pahlawan-pahlawan ta angkai memperjuangkan negara ta yang penuh dengan cinta damai, penuh dengan pengorbanan yang keri ramperi lalenna agamai sebagai uswatun ya naritu merupakan siddi papoji rilalenna siddi kampung.
Yetosi nareko ibicare riasange bulan Safar. Ier bulan Safar rilalenna bulan Hijriah adalah bulan kedua. Iero nareko irampe riasange bulan Safar mega tofandrita tapak betuangi maka daya senge Safar adalah melaksanakan yang namanya perjalanan. Angkata tuaca tapak betuangi maka ya senge Safar ya nari itu mak betuangi adalah kosong. Magi tapak betuangi tofandrita tapak maka daya senge bulan Safar adalah bulan kosong. Yero riolo sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, yero tanah Mekah nareko bulan Safar i degaga orwane rilalenna kampunge. Magina degaga orwane rilalenna kampunge pada saat bulan Safar. Nasaba yero watui yero orwanina ara kuresa enare ke bulan Safar i nasalaiwi tanah Makkah nalau sompa ri kampung lenge untuk sapari ya senge dalle. Jadi nasalai kampungnya lo sapa dalle sehingga dua talu tofan ritata ramperi lalenna kitana maka dan nareko angka idi to mata melo pamulaiwi siddi jama-jamang makanja itu nareko ipamulewi pada bulan Safar meloi mula-mula mak balu makanja nareko bulan Safar ipamulai meloi mula-mula dangkang mula-mula pegok siddi jama-jamang sapa dalle maka papa guruna to fanritata makanja i nareko bulan Safar ipamulai nasaba yero ara kuresa eriolo ara eriolo nareko angka jama-jamang mailo najama melo sapa dalle ya naritu bulan Safar napa mulat joka tomato malabi ko sila surah malabi ko ke hadir nekya angkato kelompok lain rampai maka dia bulan Safar ulam macilaka ia bulan Safar ulam penuh dengan kesialan nasabairo ara kuresa erioloro megato manini ir nareka bulan Safar i gangkan adek namai lo mengacara adek namai lo pegau siddi jama-jama nareka bulan Safar i maka siddi hadisat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampai hadis ini keluar terkait angkana wawang rampai maka dayero ulan Safar ya nartu ulam maciraka agar rampai Nabi ta maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la adawa wala tiara wala hama wala safara dek nagagar yasan adawa yasannya adwa ya naritu nakanna tau welasa lasa digaga fasabaranna badar yang kayero saja selata nasangi angkalasa digaga fasabaranna betuan ada lasa makalan lain Nabi taburani nafari ngarangi maka dala adawa digaga lasa digaga fasabaranna angka mana fasabaranna lasai wala tiara na paringarang itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tiara riasanya tiara ia nari tuyero ara kuresa eriolo nareko nasalaiwi bolana masu ibolana na mailo joka takok mita manuk-manuk yero nareko mita manuk-manuk nareko yero manuk-manuk manuk-manuk mamulan naruntu lutu lau atawi yero manuk-manuk atau na yero nange tawe masue pola di bolana lutulo atawi maka de yero arai makanya iyewe asayon resapa dale neke nareko yero arai mitana ro nange manu-manu lutulo abio yero manu-manue de na jaji jokke yero arai nasabak nasangi macilaka nareko lutulo abio yero manu-manue
Sehingga napa sangan Nabi ta maka dawala tiara dena gaga makro betuana ada dena waddi matapaki boleri hal-hal lainnya sangadina Allah Ta'ala pada mi bicara nih senge wala tiara tilau masandro sebagai tu aja itu tilau masandro tengarangi bahayana narik kolau itu masandro sandro ke patapulu asona patapulu wanina dene tarima pakasian nareko mafonco sungai na materi dalan narekero patapulu asona dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Maka hati-hati pura ina farengarangan Nabi ta wala tiara dena gage ya sama pakor. Yang ketiga papasana Nabi ta wala hama ya sange hama aku ki kampot taidi yero ara kuresa yang dimaksud dengan hama dalam bahasa Arab itu narik koneng kalinga yero burung hantu emoni nasang nyale na makada engka si abala melo kajajian biasa tu di tomato teriolo narik koneng kalinga yero sarra emoni nasang kato melo mati badari neng kam makada ale matoy purana peringarangan Nabi tayi walaha madega gemapakor dega gemapakor ia senge amatem purana fatan tu fungala Ta'ala ia senge umuru angka garisi purana fatan tu fungala Ta'ala fa isa jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun nareko narafi yer umur purana fatan tu fungala Ta'ala dene wadding ipa maju cedde de to wadding ipa mundur ria senge ajalan nasaba pasti akhir waktu purana fatan tefu Allah Subhanahu wa Ta'ala riasange umur madari ton yang kan anak tayer maloloe makada napoji ni lo mak balak motor napoji ni lo ugal-ugalange makada yero riasange umuru purana fatan tu fungala Ta'ala de to sinapakro makka de toriolota matemu mafatoe mate fadua telu masolla batuan ada komanini ki insyaallah salama ki nareko makanja ibateta akatutungata insyaallah salama ki aja to sinero itam makada purana fatan tu fungala Ta'ala nasaba angkariya setoto angkariya setakdir furamana nafatan tunga ki pun Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tomato malabiku sila surah malabikon ke hadir anak-anak piyamana kesimpulanna palisa waktu tarilalan na iwatwe maka ada dua ular yon royewannya dari segi Masehi dan Hijriah malabi mana ngiri seseta tahun baru Puraniola bulan lalu hari ini kita berpindah di bulan Safar iya bulan Safar engka alat biran nataro ngapengala Ta'ala ya naritu makanja iyon roy sapadale dari tahun Masehi ia ulangnya adalah bulan kemerdekaan negara ta faralluki sebagai warga negara yang baik ijagewi ketertibannya ijagewi keamanannya sarikwan mengiyewe kampota menjadi baldatun tayyibun wa rabbun ghafur sit di kampung makanjai sit di kampung yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman nasabak niga melok jagewi kampota narekotania pada idik maneng niga melok padami kampota narekotania idik lisana pak kampung barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafatni wa iyyakum ma fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.